le soafa manumalo Iesu Keriso e whaatalofa atu le ia o lau tātou whaafonga me se fo i laitou umalawalo maua ia la wanoa ia e maua maile ni whaasoa i lunga o le alata o le whaamoe moe po le Hope Channel American Samoa i le whaasoa ina lea ma le soso ina o le tātou le sona o le whaamoe moe o se polkalame o loo whapena o na whaawau ia e su e masai i le la fionga le tua i se awala whaafengofie ma whaatatenoa ia ina ia manino lau whaafonga ia e whapena fo i lo silfia o le fionga le tua i le tusanga le nei lua awhi sumaleiva lon kuata mua o le alo tātou tala no ina le tusi o whaalinga ma o le tasine le o tusi e tāu tele ia ai le i o olai i o ongol tātou le sona ia o te toi whaatalofa atu ma te lia ma le fia mai o tau umalawa i le suafa manu ma lo Iesu Keriso ma o whaaftai atu i le mea fui o le nei teimi tātou te whaipa anga i lunga o le nei alata. O te whaafile foi i le sunea Keriso lo ma lua e la ona whi le tua. Talofo Chris? Talofo. Ia. Te loua sauni foi mta pena ia le sunga atu ina ia awan tātou whaasoa i le nei foi i tu la ma nei teimi na tātou whaasoai. Ia aile i sopolol tātou polkalama i lona tulanga masani la tātou sa i le tua i se te talo. Le tua whaaftai lau fionga na mātou te tala ma sue. Whaatasi ma lau whanau o loo whaafonga mai mō mai i lunga le nea la hata. Talo le ief soso ni mai se awala whaaptua lava lo nganga awa o lau fionga leo la mātou sue ina. Whaaftai lau whaafonga mai. O Yesu. Amen. Ole autu le lona lua nei po le sona lona lua le nei ua whaautu ina o Yesu i to tonu o tunga la mepa po o i to tonu o tunga la mepa e fitu o le verso le na mwai atu nei po o le tatu le sona mua le sa pae atu ai mwhata oto i e maamal maanga whaavai o tusi o whalinga ma o te iloa o le sa au atu ai nisi o whaasofo e tusa i le tūlanga o le whata o tonga o le tusi o whalinga mai lame lo namtanga o atu whaiunga i e whata sei ma le tūlanga o le tusi o whalinga i le tusi pa ia atoa pe on whaasoa atu e le o se tusi foile te ea walia ea i le whaiunga ai o le tusi na fuafua le e le tua e whaafetau i e tusi umala o le tusi pa ia ma whai ua iloa ma le whe au whaapitoa le a le tua o le wha o le tanga. Mai tā ua tene nā lo tātou malama i nei vaenga whaavai o ma vai atu. Mo i la tolo mai mo mai i lunga o le interneti au te loa te mau e lunga o le YouTube. Ia le sona mua ia o tātou Hope Channel American Samoa te su e lunga o le YouTube. Ia na e mat mai mua le i le sona mua. Au le sona lona lua la le nei. O la tātou tara no ina pē i ta mua. Ma se vaenga o tātou lona lua. Ai ora tātou tala noa i loa i le whaalinga lea na au mai po le urua i whaenga o le whaalinga lea na au mai i Yesu ia Ioane. Ia e te mauala i le whaalinga o mta upu mua a lona whai upu e iwa e amata tua ilo whai tau ia o na whaapaula i e le whai upu e lua se funu le whai mua o na sole o lau whai tau le whai upu e lua le tusi o whaalinga e whaapau mai le whai upo e fitu. O le a le whai taua ona e pupu o lawa tātou teimi. Nātua la wha alu se teimi tele. I le maa whaasoa ma le sunga ia Chris lea o te pena mai. I tātou te whaasoa i ma wha matala ma au ili. Au tala fo i tūlanga o le vaenga atoa le nāo tātou sus. Enga a e su teimi pananoa ia ona e whai taula ia iai. Na so Chris le ta o mai le vaenga le wa ta o le fato moanga po le amtaina o faani mai le e Yesu o lan faalinga le tata le no na so le faalinga mai le tu mai Yesu e mangalo ngale ngale so so mai si fai so so no anga tu se ile te mi le fato a failo mai Yesu ya Ioane se vaenga fa pito lo vel failo mai Yesu ya Ioane e te fia sau no e lon amtanga whalinga ne e o atu no
e tāua tele o le mua I toe whaari mai ale o Iesu I o so. O le so onga la le sili tāua la o le sile whawai o le suenga mana mai tusi o whaari. Ina ia tau sisi le whāta o tonga o le tala whasoro pito o le ekalesia. E le ngata I tusi ngā rawa profeta ma tuspaia. A o tala whasoro pito tusia e tusi tala o malo ia ma atu nuu sa whasolo mai e te inga le tuero nuu. Amen. Le e o whatasi. Le a renga tāua hoi le tātou ai le ngangana. Le e whao ngā e tusi o whalinga o le ngangana e o wha ngā tusi o whalinga o le ngangana e tāua le tusi pai o le ngangana tangata. A o le whiawa le atua. A o le ngangana ngā la e whao ngā le atua le si o manga. O lo o ora masoi fua e le tangata. E whawhau ai le ngangana o le tusi pai ina i whamatala e le atua le fufuanga o le whaolutanga. Lang o le fufuanga le whaolutanga le fufuanga mai le langi. Ia ai le whena mamla mai e tangata na ngai I o tangata le langi. Kare leila. A le ala o whai le tua le fufuanga o le laro langi mai le amatanga. Ma whawhau uma e le tua le si o mama. O loo iei uma upo le ngangana. E whapatala e le tua le fufuanga le whaotanga. So e tā ua tere rale e le whaali mai o Iesu ia Ioane I vai taulia. Lang o le a sinsira la I temile whaali mai Iesu o luka ngoga ko le whai ungo le serauko sanga mo le afe tausanga. O le whaitau o tausanga le e o mai le so le o kako whaikau le si rua afe. A o le urua I se lauko sanga la e. Na fio Iesu le langi. No uman whaweina le kalesia mo polo inga le au so. Ina ia o lato fo ilea whatel tani. Mol folfolanga o le ngang pa ia o le awina mai. Ia ona a fio I fo le inunga te lato mo wai le mana. E whai lato mo I mau. Le uka ko ilo inga ngin wha mo inga ko mo le tuspa ia I tāwha sol pito le kalesia. Ko le asol pentikoso. Sfuru asol tau na fio Iesu lagi ai. Yes. Ai lingi mai role ngang pa le asol pentikoso. O ina le e wha vai le kalesia ke usiano o na po nei o ta o tuspa ia ma tātou I loa msi la fia e au susu o tuspa ia. E ta o asol o le unga. So e ta o tele whaali mai o Iesu ia Ioane vai taula ia. Ona o le whaawa wina lea o walo anga na o Iesu Mateo rusu mal wha. O le a o mai ana tau pe a ona fiusi blank pe o le whawhawhanga na le Ioane Iesu mal wha. O le atu tuwale o tau roto a. Ia wha pe aku Iesu I le so anga kou rol pero ke o resi mungu kou fifia. Ia a pe tai e kai ai malama ia. So le kai le malama e pe fola ka ko. Ia, sari le te o tātou soifuanga I ona pōne, o lo tātou whaitau tu spaia, tātou o I sauni ngā rotu, ma tātou suel tu spaia, tele au tātou lai, tau wiwi ma tau whaingai whapisenga po lale winga. O ia fionga uma le tua ne whaiei on tātou maua le savali ho le mal mautinoa. O lo tātou sa vale tu se mal finingalo le tua o ka ho lo sa salteni. Ai o tenga le whali me Iesu, uftua umana fiosi blank, e tu se tonu se fulu tausanga, tu se tausanga tonu se fulu na fiosi blank. O ti ai nufu fitu baptizo a Iesu. Ai ti a tos fulu, malafa, ai fasa tolu a Iesu. So tausanga tos fulu se labo sa mo mua al melgima, na fiosi blank. E tūle e kāre si o rau so o rai. Mana o onga rai o rai, mau i o ratu mau whaupera o le ansu whale e ale eile, e nei upu e amatai. E whapei upu e Iesu, no whatu rau so. Se whaari mai ia makou le ala, mego e o kua le man ka po mafuka, e kere I loa ale ala. Ia ko whauke e whaari mai tama, e whapei lo Iesu. Tenei te tonu e o I tonu e tama. E li o lai whaena na Chris, o ke noi whaalinga lea mai a Ioane. I mwhinta whaitau o whaenga lea. Whaenga mō mua lea. Ona I sau no mai loi whaenga na wai o I lau sau bong. Whauke. Le whai upo e sifuruma le lua. Nai amata mai e le whaalinga e Iesu ia Ioane. O le mele, o le visionei te tonu o le whatawhai. Ia whaitau. Na o whaali watu e ai I le leo na tautala mai a tea. O whaliu ona o iroa atu leo le tūngala mepa auro e fitu. O te tonu fo I tūngala mepa e fitu le tasi e pei o le atali o tangata
o ofu ye ofu tata puvai o sia foi lo fata e fusi euro o sina foi lo na ao mo na la wa pe fuma mo o sina e pe o ki o lava o na foi pe o mu le afi o no vai pe o apa pula e pe se i o mu o amu o no si foi pe o talilio vai tele o lo na auto matau fitu o agora tu foi aí no forma pelo fato aí onde tu é ma aí lava o no forma foi pelo pula lá e no mo to o no atu ya o no pau foi o no vai peixe oti a o ia fai mai no auto botar lume até o fa mai até a o te fefe o au le mo mane moli ole le lava sa woti fa tu foi o te ola fa lava amen ya te lo si sa no mai la que soit o fa inga o le mo fa inga ne e tu se fa inga alela o tato vai tu o fa inga uma la vai tato te vai mai fa betala ina o tangata ni ole pise I ole o la e ma o fo le o staula ya awa o le fu la o ta mai ma tu ngala me perfeito ia o feze si me mo tu ngala me perfeito tono normal o tono man o no inga o le amata mai il fa linga o le man o tono le man ia si sa no ala lo su wale ala fe mai ele ngato tono man a o tono fo ole tono to ingo tu ngala me o le e tono le ia le afo ne le o sta langa le ia e lua ia vai mo malu le vai na matai ta tu tilo le fali le o le malu mo o le malu le na mai le tua le ata ato o na fufu amal faltanga le tu ia bosse ia e na polo ele o le tua ia bosse ia faul malu le tu sai le ata tu na ia malan fa punga le soto de tosu fa po luz fa po ban ava pe mai fa tu nu ia tu fa ese malu moa ine yo mau fa tasi mai la to so malu mo na fe ko kilo ye malu na le ta tu te va ye yo na me afale ia mono pot e lua potu o malu la ia e ta tu rola ia o potu le ta o potu pa ia o potu le uru ia i le osita ulanga ba uma ona facile ma mo e fafo ia ma mai le toto ma mo la ia ia ona uru le potu mo le ma le toto le sausa waile ia me afale uma ia le fatau uina o le fuafuanga o le faaoltanga i le toto o le tamai mamoe ia tatoro le o le faatafaina le o le potu na le ta o le potu e paia o nala le aria i mai I le mai le faali mai la Iesu i le teimi le o i ngā foi le e tau i steimi i le ngā solo ta susuena le na mai foi ese tufano ne mai se fat ia sa le o vai tu se tu fano le langi o lo atu no foali o tu mai ai ia le pe o la te o tangata le tu tam tau no foali so malu mo la ia e feta ti re ia o malu la ia la e foi o lo ia tono si o manga atoa na le ngana fa le langi ai o le ngana il si o manga fa la langi e fa betala i le tua le fa tinonga o le fuafuanga o le faultanga e ala le liu o Iesu pe a ona liu tintangata ai le sa ta o le ngana fa tangata fenga tuai o le tamai ma moia le tua le fasia ai le fa vaina la langa ma mo bola na ma no lua le ta ti le ile fa ta mai la tu ngala me pa le fitu le fa mai le o Ioane i tusi le o e ka le sia e fitu de petino me al fitelenga ale na tauta mai pe on fa mai fa suma tasi o ala ale fa mai o meka o mo muli il male te vai tusi ma tu e ka le sia o ia sia
o Efeso ia saurero lisi o ekalesia semrana perkamo fitu fitu ekalesia ia aole e foi fatusa la ekalesia fitu tu ngala me pala e fitu so ole fa vai ta umo la bala o fa mai na Yesu tomo tu ngala pe ono te mitonu ale pe on ta fa tala tu la ta le luai se l'auto sanga ole ekalesia no wa fio sulla ole amatanga le ole tua mata no tua busa esa wanga ole kalisia ono se be foule na tupu la langi tupu mo o saule tu el tino e fa vaila na kalisia ba ona ke ele o mose fitra bele tu alu ia ku piko mai no mu le ole o saule la langi o saule o limti mata o saule mana o vatulo no le ala fa ali mai o so tangala na esenta o manula le fa to e upo to te leilo o to la na le to tale polo le kalisia le kalisia le to tale yo ne I le afu to ka le polo I ya tu singa o kalisia fitu nei tono asia vai te mila o fuo le ngaluenga le ia sol ta ua ia o tu ma sol isi le vai ta ua o maru le fa sino tino Yesu per calcia il tino Yesu o ma tu Yesu lu yes le son tino e a to la le fu fa ta o le fa to ma le fu fa ta le wa ma ta fa ata me Yesu la no fa linga le ma I fa linga ma nei ke ia mo tanto le mafana ma le nganga ola e sau mai lana I lona faali mai tanto o tanto le kalisia e per ta o I taso I upo fo ia isitusta po le afionga le to lo I o mata le to le foi feta le Yesu ia na o me lo so le fai fo e feito se oli o malo I lana kalisia e fa vai no more nei papa so vai mo na le feta titilo ole la ne tan loa e fa mtanga Yesu I no so to te leilo wale va ka ko mo ka esmo le to te leilo ye le tuo yes ko ke leilo ole tuo to ni ata o fu to no o lo tama il va inga la le kalesia e fo linga me ole ata ngia mai lava fo ila I fa ling na so no ngai va ngana yo o ho bela na elinta o te so o ngale o falinga le mo Ioane ono Ioane o su sa falinga le Ioane a ko le sera ko sang mo mua o I was fulu mon tuputa sa be Ioane a sa tonu al temila ko Ioane le tonu so uma au mani ni mo so bulbulia na mliu o so na mliu le tia e babsefu a Ioane no mliu ti a selau ia ole uai maliua o la apostolo o Jacopo na mliu le ti a fafa fa fto as fumo al fata sana ta na risu lagi se de lo o Jacopo e foi I sauama so o le fati ti non pe o lupo Yesu le fai on so no pe te oni o nga me te o se o ki tu atu lo wola ia te me so nei o mero mo fa Yesu e le vivingi mo fa ko nga fa fikia o no te fa Yesu o le so e le se fa vai o fa ta e na o ia fa vai o fa ta so o le vai na ta o na le o mai Yesu I fa linga le mo tanto e nei fai ona mo e tanto la le winga ta o le o ana o mama na fionga e le fa mai so fa mai la Yesu I mo le so o mata na asale il sau wanga o le kalisi ona o le mau ya Yesu Cristo ono ole mau ya Yesu Cristo so mai ole saula Yesu I le atale le woto tonu nei e tele ia winga ese falling of ia fa matala ole umio na fa matala ia le winga va ia le o faul ai titilo le dici umil e tasia e venga kamo tu fa uma ele fa punga tasi o le tino la o le tino foula o che viso o sa unia mo le kansia malo e tino el te nata le la fa oreina e le to e ofu le tino para le
ai ofu le tino le palala le ara le na tawa te le falinga le Yesu so o le winga o falinga le Yesu la o le fa solo oti fa matulo mai o so I te no sa wa le ka le sie asa se o se lauto sa nga le kiminga ma ka inga mo kwa vela sa wa mal mo fasio tia il milion o cristiano il abitano le ka le sie e Yesu che viso la vai a o lo fa ali mai la le fa ali mai e se tau te Tau pika so leo ko ai ya maka pe o yangi ya ko ai maka o yangi po fa mangaku me Yesu ya yangi pera o ko ya Yesu fa me o ole alefa ma lo peka ole mua ma le muti ya ai fa uma o pula ro fa kala ngol me ngamo ya ke fo ikio o se oli maloti ya awa ole me pisinen ta ti o la sala le se ki ka ko mo fe lo ore au ngol fa tana na saule tu el tino fa ali me atato ele ise wingo loki il kingo am sala le ai si la ku le mo ka o ki o loki pe a fa ka po ke le mo le okay ole ye fu la Yesu le ata le de tono ka le si fitu e ise va en ta u ta mana tu me ta to wai o te lo o va en ane ole tala fa sorpito le kalesia le sa o Yesu ya sima ma te va vai il ta po luo ta tu te au ilia ye le winga pe o fa te le inga kunga ole mo le ilongo e kalesia ole ilongo e kalesia e folinga mai ele mama Yesu mana ne kalesia e lo ko ye komole o fainga mea le kalesia la o ye ana le kalesia la so ile intimacy nga le Yesu mala ne kalesia ele ko fa ma muru ina ele tuala ne kalesia me temina na tu mai tu mai lo Yesu mau lo le tuala ne kalesia o le bele alenta o tele le vai ma le o tau ona o le temi tonu ale o tatu tanu ia wa matana na to va mai ele tua fa alinga fa pitoa ina ia taimi ai le fa na solonga o ana fe au muli wa le ka ko longi no ta to ti ne ta fa solpit ele se tempo po le nafa ma le kalesia io na taimi o po nga ma fenga ta ma sa wanga ono le mau ya Yesu ke viso si le fie Yesu o le lo yo Yesu o le tua o le fai longa le tasi lo le se mo le tua pertenat o le tua si le fie na ta me la ta so me u mai per ve Yesu lo soliste ya te la ve fie ka o ko e ke ko ai ko ke sa u so le la ta o le vai na le o fai lo mai Yesu le mai na la vol fai le la mata o le uai se la auto sa o lo ka ko lo ke lu afe ka sa mai ka lu ka fa ka fesi umi ai ana fa pera I lo e au so ia le mamau ma le umi le o paro anga e si fie Yesu e ono fa vai vai lo lato mo mau ma lato tinu le nga luenga I le teimi ma le nga tu pulanga ora tu mai le tua fe la tua vai na ia na ore ka sia le tua le Yesu le se to mai teimi fa la na le se me fa to vai le tua le to fai o tanto il falling of fall non fa tu se fall le fa tu Yesu viso le na mai Yesu na te fai mo tato ma le na mai le na mai mo tato so o le taiminga o le faalinga mai Yesu mo tato e ta ula mo ka ko lo o nu afe ka usana le mai lo propus pa ia e o ia mo po e le ka ko ye o mai e ka wemo me o fe era fio mai Yesu kwa de mo ka o ni a fio mai but it's important because o le timing ma le fa so mai na le tua o le fe au mo no temi e ta ua tele ne ia fatu maui nai ie fatu tua batal ton il fu fango falta na mo o mai un po la ruta tene e ise so te inga ole o wai le folinga mai o le kalesiele ta o io kalesia na ie le temile e ise so te inga la o le kalesia o le faalinga na ma le tu langa o te ni o kato ia e iso na
ia e tele o wharinga rai ele na pe Yesu pe tato o tusi mulmuli da ele i tu e Yesu le fe aule e mai siste ngata sa wa Yesu le fa me tato ole o mafuanga o pe on ta o tele o te bila tu o fa ilo ele tu me ma ele i o mai ma le tau ina yo te me tau nu o tato mo tino sa o kuma moni fa mauni mo mau Yesu ke vis o ia na te rola mtanga me ngata me la mtanga so kalesia fitu tato lo tele atu e kalesia na lo fitu sa e asia te mila ai ona na o fitu e kalesia no fili e fa ye tu si fa pito ai o fe awe Yesu mo le te mila ma tato lo ile ele na o mo na to sa tu si ai tu si ai sa mo le fa o wingo tala fa so pito le aso so mai ia nga tu pulanga mia ia tato ye ni le alenta tu si o valwanga le vola le na Yesu su en loto le to le valwanga ye ta wela mai te mitele pe o fa te ingol mai te vola ta u to no fa linga o le mai te mi feita weito sama ta si dafe lo slau onos fu so ma ka mai Yesu ke mi la le fe aula ai amokale le afe lo slau o so so sa ane ta o te la mano anga na wala no le ta sa ta o la so le a o fa man la mo tu so fa linga e taun tato va i tal fa so pito ina e menino la ole approach le fa nga tato e menino e tu so fa linga ole historicism e ta uala ole la ta no i va nga ia ta si e se hint po se fa ilo i ta o mai tato e tu spa ia il vaenga le mai se vaenga na le fa posumule iba le tūlanga o le whata o to ino tu sofaninga o le structure o tu sofaninga o le mea nea no tu whaita o to ia tusi I mea na e loa ma mea o ia ne a to ma mea tutupu a muri nga pesa tonu ana e avenga e fsi e tato te loa ma il fa tu nunga le e le ngata I le au ngā o le whiau ai ka ai maltemi amulilo wingo temi o ka ko e fa si mo temi tato ona mai ro le au lingo valwa e tono tu si fa ya matato fata o to fata si vole ma tal fa solpit ona mala mai ro le tato manino ile fo ile sotte ingo o fa linga ya Yesu ma le temi o le nga ia e fo e fata pe fo la dato ai le vasolote fe po fitu na fe po va na fa manatu mai Ioane ya tato fauta lo fio mai o ia mau e lo foi o ia mata o tangata uma to me tu ia o ia na fa manatu mai Ioane o le au nga to male tau unga o nei me uma o le fio mai Yesu aisha langa o le tongi ola le fai so I fu pa ia me le ora pa ia o Yesu ke viso e lesi ta mai tongi ola o le tongi ola e ngata ai ngai o inga mai ma fai na fai le tua e fa ola I nai ngata a mai alo o le to e a sisi a mano I taratu atu ona mai lo fa muta nei langa o fa o muta angala le nato tala fa solo pito o le afoi o le pupu ma o le kalesia le lola tala fa solo pito o le ngai o ingo le amsala e fa un tia I le tua le amsala e lona fa un tianga e fa e le fa un tianga na sin tape o le fa un tianga e fa vau so e fa pena foi le fa vau o le tau o le tato mo ino le mamla mama e fa tau le tau o le fiaule e le skome ke pe ka e le skome ke mi le ka mo Yesu ya ka na ngai o ka pero bene la vea te lo tato ia o o fo io fa o tama fo ia le ka ko o fa o tama tamo fi e na o tato ta u so fo Yesu ke viso lo fo la o fai ai lo langi po la o me ke na o fai po la o ma pu ai a pa me e ka so fo Yesu fa o no that's not what the Bible teaches ele o tu spia na tu na ole le la ta fa uta fa so le tūlanga o le whapula ina tu se whalinga o whawhingo whingo e toi whamtala mea tu se whalinga ia winga a pēla o le whaupuna e rosfu o le winga lilo
o fetu e fitu nei loa I lo lima tamtau matunga la me pa o fitu o fetu e fitu a ngeluia e kalesia e fitu tunga la me pa fo e fitu nei loa o e kalesia e fitu ia le uto e famtala me le winga ole falinga ini winga ta ue fie fa so mo e mai fo I vaenga nei fitu e mana I fo vaenga na tunga la me pa e fitu e fatu se ele kalesia yo o vaenga la ia ta ue uma ia le wa e kalesia ke fia ta ue ia la o inale no fai rome le tua le tia ma le sawa o los fainga la os fai ne ti apoleta o le fainga suma du e ta me o I ka fo le ta ra ko il fine on sawa le ta ma e o to o lana fa no le kalesia na le ia mo ko I sawa inga le kalesia an si le fia le tua na me an fa ali me le tua ia au ia mo e kalesia e fitu ina ia fai rome e ati tato le si le fia le tua fintala o ia kalesia le ala ko ke vai ka fa so pico le kalesia ke sia le singa lo no fai mo fi ngaka le manguia o le na venga no wa fi su la il fui fa ore la che per fa bei polo le uma ingol tala le no qua fa tumule na pa ia la so polo ma le kalesia na ia le tulai mai le si sinto fe ma qua in cautia ai un molor che mi lai ma caloma saul cal fa so pico le au mai de sole la lua fe causa noi ile kalesia uma qua I kinga wa tinga ele nga ke kinga inga Chris ai ua toi ale le kalesia yo ai Silvia o ina fa ali ele mana Silvia se o le tua I lona ma feia mai le matua le ai o se fa mo ma fo linga ma kwa I hoki ale kalesia ai fa ola mai le tua ese mea na ngau le tua ele mana la na te feia ese mea mai le ai o se mea le mea pito sili na fa ma fa loto e ta do au fa linga oni ta fa vai le na fa ali mai Yesu e kalesia e fitu la ne afie male ma tu plana e tato so eleise me ati apolo fai e na te va uia le fata luina le tua per fa le inoltanata lana fu anga o ma fata tia me le loto fu te importante quando o portala e tawe le saulinga le mo le fata fai al mo e fai ele o staulanga le va aile tunga la me pa wa pise I na fu ele mala mala mo tono le pa ile e la le o te va tua wa au mai ele le ata bo mo le a wa pise I fo linga me pone sa no na tanga o le kalesia le o le mal o tino le Yesu le wa ia e fo linga me ta u ia Yesu no na tino le u fa ma fa mai la tanga o le tato o falinga I le ta ua o le soifua fe le langa tangata le o te tono le kalesia le tua I le la te lo o umata te ia o le ta pulo na dua le ta o tie fa mo ia le ilo o le kalesia e feso o te na fai ula le ta fasoa il fe aula e feso si esa no me tu il fe aula a Yesu le kalesia e feso e fu ala le aula meta o fe aula me mo le fe aula e ia e feso o le fa manatu mai Yesu o le ua ia lofa le na uma ia le kalesia no mo liu Yesu le lang le ua ia lofa na e tau sia ai le tua le kalesia pe a mu le ua ia lofa ngai tono loto tanata mero mo luo fe aula le mana Yesu e fa manatu mai de I fe pule lima o le nei ie mantua le mene e pa umai ai ma ia e salamo ma e feia urua inga noe a feia le ai o vave watu le e ati oi o te ave sera tu ngā la mepa I le me tu ai pe a feia te le salamo so o le vanga ta ua nao fe aule e fa manatu mai Yesu ia tatou nga kele kua ka ko fa mako oki pero upe Yesu lo so o ki koe sabia ke o ko le sau le laso pentecosto le mengo le ngamo paia le lenga au tu tato le sono verso ne o le uitali
na whaalongo mai e le mea ufeta lai mai e le anganga i e kalesia. So, o le anganga pa ia, o le sui wa ia na o le tua o ia na o le suinga nga o le leo leo. Te mina resu langi pa mesu, o ko whango moa, ka ko whiwhia wa o le au le lang. E lea wina mai le mea forforina, o le mea lan forforina, o le anganga pa ia. O le sui muli o la inga tua le ai ta uli lang sale ngā pe o lang sale le whamanga roina. O le toe ngā nuenga na o le whaoltanga ua apa mai e le tua. Le whaatitino i tutono le kalesia. Ia tātou ne ta o i tu tino e tele. O le tino ke viso. Ke viso lo nou. Le reta o le whiaule a le tua ia e feso. Uma lo le whiaule ea. Ia tātou. La lo le whiaule ono le tu toe o. O whiaule Yesu whaasolo mai ele o ka whaasolo piko o le mea. No i e le kalesia. Se io mai o le pōnei. Se io ala fio mai o Yesu. Tātou ai lo le tā o le whiaule o mai e tu e kalesia no temple. O te loe, te le lava se whiaule o mai i ai o te fie whai u i mele i la whaalonga watu i la whasoa. I le tūranga o le maumunmoni, o le ua iai te linga i nā whaalonga mai ia o ia i le mea u whetala mai e le anganga i kalesia. Ma le sota inga nei whai upuna ia i le whiau e feso. Ave ese e le tuatunga la mepa. Mai ate, oi, ia, whamai Yesu i lana lango fuelea o tau o malamalama o le langi o tau. E tā ua fuila mo tātou umalama ua tangata Kristiana, ma o se lui mo tātou umalo whaafonga mai. How can we make this message more personal? Ma a veo se, a whiaua e lena o se whaalinga fuelena na whaali mai o ia mea mai mea. Ai, o le aso no sota inga ma le soifuanga o tangata i aswai so. I la ua ai ai i tūlanga lea. Me se whaungai na upu tūnga la mepa. O tātou rola tūnga la mepa le se tono le. Whaiftafa. E le e ola fua. E ola i le. E sua au e mau mai la olive. O le whaatusa o sua au le. E le ala te whai mai le nganga pa ia. Le mea o whai mai le nganga pa ia. E whoringa mai la ia te au i le tū o Yesu i mero e tūnga la mepa. O le ola le la mepa tangata. E fua pe whape i le telo le ngangpa ia. Le sua uu le aia. Le ala e leina tā ua whi mai. O le ui e talinga i na whanongo i le mero whi mai. Le wheta le mei leanga. Le anganga i e kalesia. Rono winga. Tātou umalawa nei whi pol kalame. Nei whasoa. O le nei pol kalama. O lo ala tu ono ngā luenga le nganga le tu. Whātasi fōila ma ngā luenga le nganga o lo whai alawa i whina ngalo ma lo tō mwha moe moe o i nātou umalawa o whaafonga mai. O le ngā mata o na a whai ele i mau o moe le whiaure ne. Ia, o le ngā mata na ngā lue le ngā luenga le nganga pa. Ia si, whamesau sau nong whai o na wha umai le i tūlanga le tā maweli. Tā whiaunga, tā whaasofa nei tūlanga. Yene wa to mai ngai oi ta fai ura ya mare vai una ta to le sona le ne so to ta to le sona le o le vai so momo ona le ta o fe au ya pe o si na isi vai na ya u ta fa so le so ale to no vai na ya o le ta o le fai mai o le to ya yo nei patapo ya male o le atala e o le sawaina o tangata e o te mai ala maule e ta ue ta una e mai l'apostolo Paulo lua Timoteo ta apostolo suma lua na fa mai o loto ina e no nofo ma le amio tua ya che viso Yesu e sawaina ina tu so o il fai longa nai lo ai e le kalesia wa mau fa kasi mkilis e sawaina lo la ko fa ko kwa e mal la ko mo di mau fa ko le mau ya Yesu che so ta ue o le vai ngana mo le kalesia mo le la ka ko se ya ko ile menga e tu o fa fa uma la e mo la o le ta u io nei fa o me le tu mo tanto o e le fa ta mala foi la le tu e ta penga le momolia tu no le momolia tu ino le fa aula e le la langi te mi le lo mo na e tu fa solo con la musu ina ia oni e si so tanto e a foi e bisi pe le mo la no ono le tu le lo fa la amen ia o na o tu fa fonga mai e Samoa e le fa so e ni tu la ta tu talo le tu ia o le ngā luenga na le nganga e na te fa mawina i lo fina ngano ma lo fa moe moe i e fe auta ua tele nei aoni e misia o te wala watu ia te oi ma te whaano alo
au te misia so ina le pokalame le nei ina nei meane o e misi ator te lo familianga mai to e tatu to e feilai i le isi e tatu so onga o le nei pokalame i se teimi o le lumanai ia pe a pule lofa le tu e whasopo toilo to sui fua ia mo se foi se ma ola fa i se ngana ua sala ia whamangalo mai ia a o le nganga lava ia o atu le fina ngalo le tua ia o to ngalo me se o tatu ai uma lava so stasio lo ma ua nei whasa launga a i se mana onga o iei so stasio lo whafunfunga mai ia o le numera na o le ono iwa fatolu tolu valu ono iwa fatolu tolu valu o lo iei nisi o tato alamanuia ma nisi o fasoa e mawhaifo on e maua ma manuia i o ilunga na interneti o le tato website o le www.asamtv.org asamtv.org e fo tato Facebook look up o le maua leo nisi o whamamonga e manisi whamtalanga whaopopo ai mole te minei ia whasoi fuaina lava ma whamanuia tele le atua la o whae tato talo after ile tua lo whafunga mai te mātou talo atu e te whatasi mai nei whasoa mātou te whamoe moe atu ia te oe mangalu ngalonga ngapa ia ia e so soania ila tu uma o te whafunga mai ia whapenao na whamauina whai unga whiwhiringa umala la tu te whaia e ala i le mafuta mangalu e longa ngapa ia Amaral mai foi ma ua le tua se mea le au i ele ma whasoa ia whamanuia mai le tua ana le leido atu nuu o Samoa atoa i so se mea lo au mawai o tangata whamanmone ia e whamanuia i lato umalawa na matu talo le ala pia Yesu whaaftai. Amen.